یەکیتیا وێنەگرên فۆتۆگرافیک a Sûriyê yekemîn festîvala wêneyên fotografîk li Qamişlo bi belavkirina sê xelatan bi dawî kirî. Dozdê Sibatê yekîtiya wênegerên fotografîk a Sûriyê festîvala yekemîn a wêneyan alser asta Bakur û Rojhilatê Sûriyê li navenda Mihemed Şêxoya çand û hunerê ya Qamişlo li darxist. Di roja duyem a festîvalê de forma zanistî li ser wênekêşiyê her wiha vekirina pêşengeheke bi sed wêneyên ji aliyê çil wênegerên fotografî ve hat nîqaşkirin. Di dawiya festîvalê de navên ku di Mehrê Canê de bi serketina hatin xelatkirin û xelat li ser navê rojnamegerê şehîd Seyid Evran hat belavkirin. لگور پیوانین وینه کشیه لگوری ناوروکه لگوری همه آلیین وی هاتن دستگرتن و لگور ویجی خلاتاتن پیشکش کرن آن هاجی ما خلات داوی کر خود بجدار بون جی آلی گله کسافه هات کرن سازین ریوبریا خو سر بون سازین سیویل بون سازین کسین سر بخو بون هاتن بجدار بون و برحکی خوش براسی در باس بو يعني خباتين ويش خوي هن بردوام بك يعني تاني مهرجان برناس سكني خباتين وي بردوام بيا يشخو هاي اف تم دخوازن تكنولوجيا بهتري خو ده مسألة تصويره تقاسي دخوازن نزيكي شعبي انسان بس قلكي زحمته يعني دائما نرينا انسان نابق يعني صورة احساسي انساني يعني دوا بش نجي كي اما بيجي ابسط مثال انا تدش مصوره سياجي اما بتبش غورستانا بكراونا يعني حركي باواكي ذكرن بس دورت تيناس كرن حسي كيج كورتر كارتش ابداعي بدي